muraho neza ni Biro TV turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Uwo muvugana ni Intore Alex. Intore Alex mwene Kayanza. Kayanza ribakare rubabuza. Rubabaza nditunze amaronko ya biri ku nzira bya Katara. Wori mwene nde nyibwira tumenyane. Ndagukunda nawe nkeka ko nkunda. U Rwanda rwatumiye ibihugu byitabiriye inama ya BRICS. BRICS urayizi cyangwa ntuyizi? Guverinoma y'u Rwanda yatumiye ibihugu byitabiriye inama y'umuryango BRICS muri Afurika y'Epfo muyo kuzakira muri Kamena k'umwaka utaha. Ubu butumire bwatanzwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Prof Nshuti Manase wari uhagarariye Perezida Paul Kagame muri iyi nama y'ibihugu by'ibihangange. Nshuti Manase yagize ati banyakubahwa ndagira ngo mwese mbatumire kugira ngo muzatwiyungeho muri Kigali muri Kamena 2024 mu nama ya gatatu y'ibihugu bikennye ibidakora ku nyanja biri mu nzira y'iterambere n'ibihugu by'ibirwa izwi nka Kigali Program Action. Turashaka gushyira mu bikorwa intego duhuriyeho yo kuzahura ubukungu mpuzamahanga no kugera iterambere rirambye. Prof Nshuti Manase wari wagiye ahagarariye His Excellency Paul Kagame. Iyi nama yaberaga i Johannesburg yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu 4 muri 5 bigize BRICS: Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. N'abandi bari bahagarariye byinshi byari byatumiwe byiganjemo ibyo muri Afurika. Iyi nama ubusanzwe ihuza ibihugu bitanu by'ibihangange twababwiye: Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Kwasirira Amafuza ari naho yabereye. Nibyo ariko n'ibindi bihugu bya Afurika ibihugu bitandukanye byaratumiwe bigatanga ibitekerezo batitaye ko ari bikomerezwa cyangwa atari bikomerezwa. Natwe twarimo urabibona ko Nshuti Manase yari ariyo yagiye ahagarariye His Excellency Paul Kagame. Gahunda y'iterambere iracyakomeje u Rwanda, by'umwihariko baba batugiriye icyizere bakadutumira. Nshuti Manase yari muri Johannesburg yahagarariye abanyarwanda muri BRICS. Turashaka gukorana ibihugu by'amahanga, ibikomeye ibidakomeye. Ariyo mpamvu Nshuti Manase aba yarafashe umwanzuro agatumira biriya bihugu ngo bize dukorane. Nibyo reka dutegereze bazaza ntibazaza. Ibi ni Biro TV turabakunda, namwe nimba mudukunda nimukande subscribe. Murakoze cyane.